Apo sila Pranab dule phan la kinet ponche ka bangke jasmet nil tum ning dublo la pen nil tum ning oilo apo si alang li Pranab dule ake ha phan jasmet non madule ne ponsita ma madule noga aphanale beng sita la phan ke medali mate jasmet prabjin pen la phan lo rek nangi pusi nil tum pini press meet pen patini lo mate pangdak lo lalo jasmet lapson dak thak sia prang la jitu ni tum gorjan area long jitu la main tiso la pen long athar la solar project jitu la nang parlo dia ka hut sitami alangli nut kono dole pen na ja bun klug ajokti jitu la bangso solar project kami pajok konlong lo aposi hola sohut jitu la kachi songpon pinpo tu matang te athong nok be tu Ola tum jitu karjap thik atum aphan non ola bangso along le pajok nangi pu katum karjap thik atum aphan lapon si claim lo je non hola tum ki chari bom jitu la political party madan ke jongnang ko pola mar party lo ma pole tangte lage BJP party atum aposi hola so karjap dun kluk pinpo atum phan hola tum along le jitu la solar project tipalo ponjat along le jog nangi ku so kachi song pon atum aphan non Bortomana bangke lang tum phan kes nang pali rok sumon alu tame nang pali rok sumon alu tala henlo jo da bokajan judicial court kan siala ministry kan silu tang pali rok la si case number ke lalo jo PRC case la bangke 86 2026 lalo la kachi song abangpu pinpo tum kumata tum ma polo tang la ke ake hai Samson teron la pen jiso teron alang tum lo la si lapson kachi song jitu kachi song tu malong la song long le hai hui ki pe jok nangji pu alang tum ki claim kana jok la son gas ki pa bona bangke ma sumona lu nang pali ro bangke lage nil tum sidon thaiche la pe nil tum kroitre aposi la hai hui bangke pa jok rek nangji pusi nili la bangso press meet and padok ni pandame sini lam panglam kan ulo la silam kan sinilam te ikon ko kewa takan dun logole thaga tu cancel kori dise itu bora taige police khan loi jat khobor pai na makhan bisin mon tu paise itu bora aman pesit mata hoise aru itu la kewa itela leader kewa local leader khan kebi na thari gana han somondi pathai gana ase ami khana leader Samson teron aru jisu teron kebi sumon digana bokajan magistrate court pora pathaise itu pura ami khan bisi mon biya lagise itu pura ineka kurubo na lagisile itu pura aito ami khan la kewa leader Pranab dule ke tu joldi chharibo koina mohan kewa Assam police ke bi mohan unarut purise naba aito iku somon kewa nadi kana ware nadi kana dhuri thaga tole ami khan itu la uporde mohan condemn korise itu pura apni khan ke itu social media pura joldi apni khan chharibi koina mohan apni khan ke bi অনুরোধ কৰিছে আৰু মই খুশি লাগা না itu pura mohan apni khan ke matise mane koina moi কথাটো খতম কৰি দিছে